Assalamualaikum, Mai. Oh, Mai. Siatu. Iwar. Oh, kau, War. Masalah. Biasalah di luar sana ndak adoh, nanggak berangin seketek. Lalu kau tadi, Mai. Batu tutup sepintu. Indah. Mai di belakang mau nolong si Unyik mangangin samba. Makanya Mai tutup pintu. Tapi ndak adoh, Mai. Pintu kau tutup. Abek kau nyopar perkosa di orang beko. Jangan mengecek tak itu kau, War. Tagak pula ramang Mai. Apa mau kasih kau kemari kau? Lah baci lapuk kau, Mai. Lah bantu antu aru-aru kau dan calia. Seteres deh kau. Balok kok seteres kau? Apa buah anak kau kekecean? Kecean lah. Jangan manang hijau kau. Lagi dah minum, Mai. Awih kau, War. Hati kau ibu. Bunuh saya dari kau, Mai. Bunuh saya dari kau. Astagfirullahaladzim. Runtuh dada kau beko, War. Nah ibu kau juga anak kau. Mengeceklah huncung buruk dan tabak kau tu. Anak dan simpas tu deh kau, Mai. Inyo kan lah lulus polisi. Tinggal pentokir saja, Lai. Apa tu patokir tu? Kalau lah lulus pentokir kau, anak wak kau lah sah jadi polisi deh kau. Ancak lah lewar. Berarti anak kau lah jadi orang tu, mah. Jadi anak dan selama kau dah anak orang deh kau. Selama kau anak kau kan main jauh ya sari-sari, mah. Bara anak kau kan masuk jadi polisi tu, War. 60 juta, nyo. Hah? Atulah tak cari yang piti sebanyak tu dek kau. Labi dan jual ke 1 juta, tapi tidak jual cukup. Bara jual nang kurang lai. 2.500.000. Onde baa kakak dan leko ah. Piti ndak ada di tangan Mike ini doa. Tapi ada jalan cik War. Hah? Pitih julo-julo si Emma ada di tangan Mai. Inyo mencabui hari Senayan. Le bisa kau antan pitih tu. Dek kau lemai, bantu indak percaya sediden. Kau ndak bagarah doar. Kau pitih julo-julo orang, ada ndak taluk baca kak jorang kau. Anan kini ndak serupa dulu memang pitih le doar. Ba tu. Kini pakai surat perjanjian di ateh materai. Oh. Nyoy. Ya, Mak. Kamarilah kau capek. Jangan manti-anti aja kau di belakang tu. Kau bawa surat perjanjian, kau bawa pitih tu sekali. Ah tu kau bacuan surat perjanjian tu kasih War nanti ngopak kak War. Jangan ya, Teh War. Jadi. Surat perjanjian meminjam pitih. 1. Pitih julo-julo tembak harus tiba hari Senayan sabalun magari. Oke? Oke. Hutang tidak boleh dibayar dengan sawah, karambie, atau DLL. Lai jaleh de kawar. Indak boleh hutang kau bayi jo DLL do. DLL kau apa kau, Mai? Antene kau dah mana mah? Apa pia? Dan lain-lain. Ya itu cek den. Apabila dalam waktu yang telah ditentukan utang alun dibayar juo, laki ete nyopal laki jo amak den. Anak ete nan jadi polisi tu jatuh ke tangan Unyoy. Barang cek kau lah. Pitih nan 2.500.000 harus dibayar 1.500.000 tunai. Sah. Allah jaleh de kawar. Isi surat perjanjian tadi? Lai. Deal or not deal? Deal on their deal. Kau tanda tangan surat kau, payahlah kau pulang lai. Mai. Apa jua deh kau lai? Lah ya dosang bakau seketek, Mai. Betul kau keluar. Pitih dia kau pinjam, sambalnya kau minta lo. Banyak-banyak kan dia di kau mah. Ayolah. Lah ya, Mai. Assalamualaikum. Salam. Tekana dia maknya. Mana kadang pitih 2.500.000 pada 1.500.000 nyoy. Jangan 2.500.000 nyo, Mak. Onde nyoy. Berarti siwar kan membayar pitih ama 1.500.000 tu mah nyoy. Rugi ama tu mah nyoy. Onde baala kakak den kolem nyoy. Kau SMS lainnya lah siwar tu. Amak saya SMS. Kau dah nanti tulisan kau. Jadi. Tu ya le nyoy. Maka Assalamualaikum nyoy. Aduh, kau mak cari pitih kurang tu nyoy. Ama nak bisa mencari kepada kamal denya pitih ama naldo